I veliki pozdrav svima vama ljudi, s vama Darth Vader, a vi kao što vidite današnja tema klipa je Kurac, jaj. Jedi govna Kale, ne. Današnji, klip, jeste 2K specijal, pregleda, a to su moji crteži, tako da idemo na moj cool intro. Goku, Son Goku. Jednostavno divim se svojim sposobnostima crtanja, šta reći, mogao sam biti umjetnik, ali jebi ga, pa nisam. Hajde da krenemo na prvi crtež. Ko se ne sjeća ove scene, neću da objašnjavam zato što me mrzi, evo vidite crtež, imate sve tu lepo dekorisano, vidite kako je to obojeno, cool, Frieza i Dispo, tako šta dalje da dužim. Idemo dalje. 100% ste gledali kanal Ultra nekada dok je barem postojao, pa se 100% i sjećate animea Mar. Ako se sjeća tog animea, verovatno se i sjećate ovog negativca Pete, pa evo možete ga vidjeti na mom crtežu, pa pišite u komentarima kako vam se čini. Iako sam gledao anime Mar, ovog što sam nacrtao ni sam se ne sjećam, iako je bio glavni negativac, jebi ga, šta da radim, ali bar je tu crtež, tako je. Idemo dalje, da vidimo što ima dalje u mojoj zbirci. Da, Spider-Man. Da, ako ne znate stvarno ko je Spider-Man, eto sad vidite na mom crtežu, tako da možete u komentarima napisati od 1 do 10, pa procenite. Ali pošto imam, tako da se izrazim, kako da kažem, pun kurac crteža, idemo na sljedeći. Evo ga ovaj iz čmara, ovaj Mara, tako da eto idemo dalje na vrlo opušten i kvalitetan crtež. Ubedljivo moj najbolji crtež jeste Dr. Žiro i Android 22, ako je to uopšte taj, pošto se ne sjećam, ima ih jedno 50 brate, ali to je jedno najbolji onako crtež. Proceniti, inače napišite slobodno u komentarima kako vam se čini od 1 do 10, bukvalno svi crteži, a može i kako se to kaže, jebem ti, može i 1 da se oceni, mislim sve jedno. Idemo dalje. Iako sam bio fan Naruta nekada, mada više volim Dragon Ball, što se tiče animea, eto nacrtao sam krajem 2017. početkom 2018. godine Kakashija, tako da eto, Ako ste ikada vidjeli osobu koja ne gleda taj anime, a crta tog lika, pa to sam vam ja. Ja ne znam zašto sam nacrtao Kaneki, a ne volim i ne pratim Tokyo Ghoul, ali eto, nacrtao sam crtež davno pa rekao da stavim u klip. On je Uchiha Madara, ovo vam je ljudi kada sam ja pratio Naruto Shippudena. Tako da sam tada nacrtao profesionalno Madaru Uchihu, vidite kako je to cool, nije odrađeno do kraja. Eto piše tu i datum. Tako da eto, ali uglavnom sviđa mi se crtež, neću da ga menjam, nek ostane takav. Ocenite i njega, ocenjujte braćo milo sve. Idemo dalje. Evo ga, moj najbolji crtež, da, to vam je Dylan Dog, kao što vidite, 9. umjetnost, ja sam veliki fan toga, stripova, manga, američkih, italijanskih i tako dalje, tako da vidite mog omiljenog horror strip junaka Dylan Doga, koga sam ja lično nacrtao, bolje nego autor, šalim se, ali eto idemo dalje. Realno original Frieza sa Namek sage iz one scene u Dragon Ball Z-u kada se pojavljuje na onoj steni, znači brate, ne možeš da mi kažeš da nije original. Znači original crtež, 10 čista, to ću da vidim u komentarima, znači 10.
Tako da eto, vidite kako je to odlično odrađeno. Sada se spremite pošto ćete vidjeti frizu, kao i još jedan crtež frize. Realno najbolji Yu-Gi-Oh crtež 3 duo Yugi, Aden i Yusei. Neko će realno ljudi misliti da sam ja to fotokopirao iz nekog časopisa. Ali nisam, inače to sam ja crtao, inače ako želite uradit ću neki tutorial kako nacrtati nekog anime lika. Ovo Dodorija ubija nekog tamo nebitnog Namekijanca. Ovo vam je ljudi Vegeta protiv Jirena, kao što vidite jedan od mojih boljih crteža, ali onako boja je slabija zato što je tad bio slabiji materijal, nisam imao dobre bojice. Ali jebi ga, eto, uradio sam, potrudio sam se, tako da idemo na sljedeći crtež. Realno brutalan crtež, najbolji, znači brutalan crtež, a to je ovaj crtež Gokua iz Saiyan sage, znači najbolji po meni, gdje sam se potrudio, jest da sam ga davno pre možda godinu dve nacrtao, ali u njega sam uložio 3 sata najjačeg truda, tako da eto, brutalan. Ocenite ga u komentarima od 1 do 10, a mi idemo na sljedeći crtež. Pošto sam fan frize i mnogo gotivim tog negativca, ocenite jebem ti gramatiku. Ocenite u komentarima koji je bolji od ova dva realistična crteža. Evo još jedan Yu-Gi-Oh crtež, ovo je crtež Marika iz prvog serijala Yu-Gi-a, nešto u manga stilu, crna bela boja, radio sam markerom, ništa posebno, ali eto, čisto da bude u klipu. Ubedljivo jedan od jačih crteža i dobro obojen, Frieza i Zarbon, tako da eto, uradio sam u tom nekom efektu, ne znam ni ja. Inače, ali realno odličan crtež, pa idemo dalje. Inače, glasajte u komentarima da li želite tutoriale za nekog anime lika da nacrtam ga, mislim, to bilo ekstra. To niko nije radio na anime sceni. Ja sam radio pre 3 godine dok sam imao kanal od 3000 subscribera, eto. Zatim imamo ova dva crteža, Goku Super Saiyonac 4 i Majin Buu. Idemo dalje. Zatim sljedeći crtež jeste Yugi, mislim realno da ne znate ko je Yugi, ali znate već svi. Ovo je nešto u manga stilu, radio sam crnim markerom, ali do duše isti Yugi. Vi pišite u komentarima kakav je vama crtež. I opet crtež Frize u manga stilu naravno, znači isti art ko kod Akire Toriyame. Crtež Piccolo Saga. Realno odlično sam nacrtao ovaj crtež, mislim sve je odlično, bukvalno ništa nije izuzetak, faktički sve odgovara, sve isto, tako da idemo na sljedeći crtež. Ubedljivo do detalja, najbolji crtež jeste Goku Super Saiyan, da, realno ljudi ima sve na sebi, mislim sve sam do detalja uradio, napišite u komentarima, zanima me skala bodova, to je od 1 do 10, kako vam se čini ovaj crtež, a mi idemo na sljedeći. Zatim Majin Buu i Babidi, jednostavno perfektan crtež, mislim svaki je bukvalno perfektan. Zatim vidimo jedan manga art, da to je Piccolo Junior, jednostavno odličan crtež u manga stilu rađen crnim markerom. Zar nije cool? Da, odličan crtež, idemo dalje. Ovo je realno isti dizajn Urashikija iz Boruta, to sam nacrtao ima 1 godinu i pol dana, tako da eto. Zatim jedan brutalan crtež kralja Piccola, mislim isto u manga stilu, da, kako će drugčije biti, inače za ovaj rad mi je trebalo nekih 5 sati, ali isplatilo se. Onda imamo neke Naruto crteže, crtež Akatsukija, Orochimarua, crtež Androida 17, kojeg sam brutalno uradio, i jedan crtež Saskea u manga stilu. I to bi bilo to, ljudovi moji dragi, nadam se da vam se svideo klip, ako jeste obavezno ostavite like i subscribe, zašto? Pa eto, besplatno i čisto da bi me podržali. Pišite u komentarima kako vam se sviđaju crteži, kakav je klip i kakvi su crteži od 1 do 10. Glasajte naravno,
ako želite da pravim tutoriale kako nacrtati nekog anime lika. Inače, do sljedećeg klipa, peace! Goku! Son Goku!